Nanging dikenjekana sapunike mekadi dane wayan tam-tam ne mangkin uning ayang titiang meresidayang dane bangun ngimang-ngimang nyagrep kewentenan ide dia adnya suari nyop nyangkol ngelawanin sekadi ngelawan-lawanin ngangseh-ngangsehang dane wayan tam-tam nyauk tur maning nyangkol anggan idone maguyaga sarang sang dewi wastu kalone punike meruket sareng kekalih megebe-gebegan pinggelekan ya kamu meresidayang kalau punike dane wayan tam-tam nyagrep tur maning ngembus gelang itu dia adnya suari saking tangan idone gablak ngobatang lawangan pemekas nenten jekera sayangan tuk ide nemangkin ide gegeson medal saking kamare tur maning megedeblak ngubet lawang ide dia adnya suari gelang nekang kebang gelis mekadi dane wayan tam-tam nemangkin digelis ngengkebang gelange punike ngosen ditu riwawa sapunike dadosne wau dane wayan tam-tam marasering dewek danene raga kena yuktine wantah ragandane ne punike kekenen antuk nayo ke blog-blog Raden Dewi ngeles lanturang titiang nemangkin ngundag daging satune uning ayang titiang mekadi dediah adnya suari risampun presido medal saking kamare digelis raris muali pacang kapuri ngeranjeng ke nenten je keceritayang mungguing pemargan ide dia adnya suari keceritayang mangkin sampun reki preside rauh tur maning gegeson ide ngeranjing kapurian wangin netama
malih nenten jemal walinin titiang mungguing kewentenan idene dinapkalaning wengi punika samang mije sang yang rawi kocapan mangkin sampun reki jagati semengan mijil ide sang yang meredanggo dipati mawadan tangkel sami kalau punika raris atur ningayang titiang sewatek bau dane dato mantrin purine sami pada tangkil mereka kebencingan desampune maka telung semalih ngenjek sampun ring daging panumayan ide diah Adnyoswari kelawan danewayan tam-tam tigang rahina tigang wengi sampun reki ngenjek kalau mangkin puniki kebaos sang Prabu kalihan kalau punika raris mekadide sang Prabu Lingsir makumiwah putra nidone ide diah Adnyoswari kepeseban medal rariside saking puri ngungsi genah bale penangkilane dawuh yen teniwang kalau punika minab sampun ngenjek ring jam 3 puniki kaucap ebak wenging penangkilan sampun ngebek iri kuring bare penangkilane watek panyak mesire bau dande dato mantri sampun mejeljel sami padorauh Prabu Mesir mangandika mempengerami wasa punika kewentenan ring bale penangkilane sang kaning ledang sane mangkin ide sang Prabu ngeruntuhang pawecana udahanan
Uduh nete cening dia hadnya suari dewo putra najine tuahi dewo sing jadelen asa punike pemekas ketel penganikan ide sampun kahinawab inana kene te malu aji tekening idewo suwire subo ngenjek tekening janji ni dewo ne menejani subo kemiri bidewo side lakar nebusin buku petakon yoi tam-tam totonan cening sida Iyen manute tekening panumayan ceningi telun jani subuh genep dadi dinone jani dewo kepatutan apang side nampenin nyawab petakon yoi wayan tam-tam mah pesan item-tem nguni nah ane jani dab-dabang ragan dewone lautang apuluir ane takonan tekening yoi wayan tam-tam ane pidan totonan ne jani cening apang sida nimpalin dua sedewa anak ayu nah apang tusing bes mekelo mecangcang dini yoi wayan tam-tam gemo subuh lautang ceneng ayu asa punike penganikan ide sang Prabu Majeng ring putra nidone telas mungkin ujangan yen sida kenyen beng cening apeng jati-jati terang pesan apeng tinglas ane madan telas totonan lautan dartayang cening ayu Raden Dewi matur sane mangkin mekadi dediah adnya suari ngeraris ngad pada saho matur ring ajin nide Hinggih ratu pidaging nawegan pisan mamitang lugre titiang ratu sang Prabu ajin titiange iku ngaraneng
bekas nenten jesandang nyenaji sang sayu ring sikian titiange presida mangkin titiang lakar nebusin punike tan jewenten lian yuktine aji wantah ngaraning kawitan punike sane kebaos telas punike duaning punike sampun janten makelantarang kawitan seasing-asing sane wenten iri-kiring jagat sekalone sampun janten lajer nenten preside pacang keni kegodan agung bekian mangkin tebaos sang agung uwi hakti agung pisan kadirase ngebek iri-kiring jagate ya katon norakatona mangkin teulengan kayune rasa-rasa yang jati wenten sane kebaos daging telase punike nanging nenten preside pacang kecingak nike agung paling mawinan agung sane pinih alit punike kebaosang ya kane suwong amat isi semalih keyen manut ring daging tatu agamone kebaos uyapi wiyapake meresidayang pacang nagingin seluwirin genah yen digenah sane suwung side pacangipun magenah sanet mecihna sampun mangkin napi luwir sane kebaos telas punike yuktine wantah kantun seumur manusane reng jagate masih nyandang
bawa turang titiang ieu nering genah sane alit side pacang magenah ring buano agunge taler nyandang punika dicenike colok wali-wali titiang aturang iya diapin ring genah sane pinih alit taler nenten je pacang kelet sido pacang magenah misi iya diapin ring genah sane sepi taler side pacang medaging angan ian upamu nererehang mangkin ring sejeroning angan manusane punike wantah ngaran pengerase umang kedayat reng apa riwaune puput asa punike pawecanani dediah anya suari bih Dewa Ratu Agung humiang reti paru panjak mesire iri kering penangkilan nah tam kecapang lile maning sami par panjak mesire mepajar ngucapang dane wayan tam-tam sampun kandap dan urang bomot punggal wenten silih sinunggal sane mepajar sapuniki duh netibo wayan tam-tam ulian bes langgah bes juari beteke mai ke jagat Mesir ngadu keduegan nejani tanang sing jebungan mepunggal baong ibune ilang iya ibu nibo pari sel-sel swireh ulian bes langgah hibone bes pongah hibone lakar nyentokang dewek mai ke jagat Mesir mai hibon
Pusing nawang tekening kawisesan keperadnyanan Gustin dheweke dadi bani ibu teke mai ke Mesir negara wayan tamtam mentang sampun maka pemekasne kalau punike sami reke para panyak-panyak Mesire masa sumbar nya dia semalih sami taler pada sampun sedia gumanti wantah pacang nugel baong yoi wayan tamtam iri kering jabayang hitam ri pemempeng ramyo asapunike sesumar paru panjak-panjak Mesirene mangkin mewali dane wayan tamtam matur majeng ringi desang Prabu wantah watu pidaging mamitang lugre pisan ampurayang titiang ratu sang Prabu iukti kadisane wau napi luwir sane takonan titiang punike wantah patut pisan sekadi sane sampun kedartayang oleh putran Cokoridewo Cempadang yang kesien dayang maku cutetne napi luwir sane wenten ring keneh titiange sane tunasang titiang itlun mangkin sampun meresidayang ketangapin ketampenin oleh ide dia adnya suari icen titiang manguning sakewanten sane mangkin puniki malih titiang nunas galah amatre kemawon ratu yen kedados tunas titiang icenin titiang galah gumanti titiang pacang muali ngaturuni ngayang kewentenane ring Cokoridewo